Ikaze kuri wowe ukurikiye John BTV, turagushimira ko ukoze subscribe kandi nawe turakora subscribe, uragira ngo uyu mwanya ni wa wundi ukwikorana uyu nguyu. Kora subscribe kandi ubundi ukunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru agisohoka utarajya kuyashakisha ni uburyo ujye ubona muri batanu ba mbere uwo mwanya. Rero tugiye kubacishamo ku makuru yatangajwe mu minota mikeya itambutse itaramara umwanya na gatoya. Inkuru yacu reka tuyihere hano. Perezida Kagame yakemuye ikibazo cya Colonel wambuye hoteli umuturage. Frank Musinguzi uherutse gutakambira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko hari umusirikare ufite ipeti rya Colonel Joseph Mabano wamuriganyije hoteli yamaze yisubizwa nk'uko yabyitangarije. Frank Musinguzi ubwo yari umuhango wo kwizihiza imyaka 10 Youth Connect bibaye, yabwiye umukuru w'igihugu ko yaguze hoteli ya miliyoni 210 inguzanyo yari yahawe na banki. Iyo hoteli yayiguze na Colonel Mabano, ariko uyu yanga kuyivamo kandi yari yamwishyuye aye, ahubwo akomeza kuyibyaza umusaruro. Ni ikibazo avuga ko cyabaye kuva tariki ya 11 Werurwe 2023, asaba umukuru w'igihugu kumurenganura. Avuga ko muri Mata yatangiye kwishyura iyo nguzanyo, nyamara we ataregukana umutungo yaguze. Perezida Kagame yavuze ko ikibazo cya Musinguzi niba gifite ishingiro gikurikiranwa akazarenganurwa. Mu kiganiro na televiziyo ikorera ku muyoboro wa YouTube, Mama Urugo Gasabo yatangaje ko kuri ubu ikibazo cyakemutse, yamaze gusubizwa hoteli ye yaganijwe. Ati ndashimira abanyarwanda muri rusange, nshimira n'umukuru w'igihugu yamugejejeho ikibazo akaba yaracyumvise akagishimira inzego zikaba zarakigerageje kugikemura. Uyu musore asobanura ikibazo avuga ko yatangiye akodesha uyu musirikare iyo hoteli, nyuma bigera igihe hoteli igiye gutezwa cyamunara, uyu musirikare yumvikana na Frank umugore. Icyakora uyu musore yumvikana avuga ko mbere bari bemeranyijwe kugura hoteli muri miliyoni 250, ariko asabye inguzanyo ni bamwe bamuha miliyoni 210. Yagize ati twagiranye amasezerano ya miliyoni 250, nzi ko banki izayama, irangira banki yemeje ko izama miliyoni 210. Bibwira Fande abyemera niba ari uko bamuteza cyamunara. Aravuga ngo aho kugira ngo ayigure miliyoni 40 cyangwa miliyoni 50, dusubire kwa noteri tuvugurure amasezerano. Niko gutangira uburyo bwo gushaka inguzanyo, banki iremera irayama. Maze kuyamuha niko umusaba inzu zanjye arayinyima. Akomeza agira ati yangaga avuga ko hari amafaranga ngomba kumwongera, amafaranga miliyoni 40, kandi abizi neza ko twahinduye amasezerano twumvikanye miliyoni 210. Frank avuga ko nyuma yo kuganiriza umukuru w'igihugu yaje kwemeranya na Liyetona Colonel Mabano kumuha miliyoni 230, maze akegukana n'ibikoresho bya hoteli. Mu rwego rwo kwirinda gukomeza gusiragira mu manza, uyu musore mu buryo budatomoye avuga ko yabanje guterwa ubwoba n'uyu musirikare, ariko urwego rw'ubugenzacyaha rukamufasha.
Kuri we yishimira ko yamaze gusubizwa hoteli ye nyuma yo kugeza ikibazo ku mukuru w'igihugu, ati mbikuye ku mutima ku ijambo rito namugenera n'abanyarwanda muri rusange, ndashima by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame udahwema kudufasha kuba hafi y'urubyiruko. Umusore yashimiye inzego zose zamufashije akarenganurwa. Aya ngaya niyo makuru twaba tubafitiye muri uyu mwanya, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo uze kubona andi makuru